Hapa tuishafika. Aha twahageze kabisa. Urabona ko abasore bacu barimo barazamuka paka Kahuru, bararwana paka Kahunda, nta mikino. Mukore gutya mugende munyure hano. Nanjye mpagaze aha ngaha ni kuri bariyeri yahoze ari ya Myanza, aho yahoze niho nibereye. Aha ngaha niho duhagaze, ariko abahungu bacu bakomeje bageze imbere cyane. Abahungu bakomeje kurwana ku gihugu cyabo kabisa, nta mikino bafite. Abahungu bakomeje bigira imbere, nta mikino irimo. Toto ya defendere banavanse. Uko M23 ifite ingufu, uko FARDC yari yagabye ibitero biremereye ariko bitayiguye amahoro. Hafatiwe intwaro zafashwe. Yego, hafatiwe intwaro zo mu bwoko bwa AK47. Hafatiwe izitwa za SMG. Hafatiwe izitwa za machine gun. Hafatiwe izitwa za PKM. Yego. Ndetse hanatwirwa imbunda ebyiri za FARDC zo mu bwoko bwa 60 mm Novo modeli zihiraho abasirikare bagera muri 4. Abane. Yego. M23 kuri kote yayo yahatakageze abasirikare 3. Yakomerekeza bagera ku 8. Murumva ko urugamba rwari imberenge. Urwo rugamba ntabwo rwari rworoshye pe. Kote zose zahuriye n'uruva gusenya, ntawa hafi yari nyine birumvikana bose bagezweho ingaruka n'iyindi mirwano. FARDC yari ifite ubwoba k'intare zastaramwe zigiye gukora advance ninjira mu mujyi wa Goma. Ariko advance ntaga ari advance ninjiraga mu mujyi wa Goma. Ahubwo yari advance ibahaga sopo kugira ngo bataza kugumya guhungabanya umutekano w'abaturage ku muhanda Sake Rutoboko Kirochi Sashabweramana Minova. Yari gasupo bari barimo babaha kuko barimo bagerageza ibitero kuri no muhanda kugira ngo bigarure bimwe mu bice bigiye bitandukanye byawo. Hatari sana. Nuko byagenze rero Isake aho ngaho mu bice byaho bikikije aho ngaho hose. Urwego rwo hejuru imirwano yari yakamejeje, yari mibi cyane. Ubu ngubu tuvugana bimeze bite? Wabwira abantu ko bimeze bite? Tuvugana aba bagabo barimo barakina n'intare. Buriya rero hari ibintu bidakinishwa. Umurongo urimo aba bagabo banuza ba Munyakazi. Ukabamo bitwa ba Brigadier General Gaceri. Ukabamo bitwa ba Zona y'Inikwini. Abitwa ba Kiropapa. Hafi aho. Abitwa ba Zorowana Rifa. Naga ahantu hakinishwa. Ntabwo ari aho kuvogera uko wiboneye. Kuko aba ni babagabo na mwenye bashobora guhamagara. Akababwira ati Afya Bora A&B, iki ni ikinyobwa gisobanutse usomyeho ntasobwa mu bitekerezo. Nawe rero inywere A&B uzinye icyaka muri iki cyanga cyanyuze bose. A&B yenze muri tangawizi igatera ubushake bwo kurya. Ni inyungamuryango ikaba inyunganizi ku buzima. Ubuziranenge bwawe bwashimwe na RSB ndetse na FDA. Yisangire rero n'abagusanga wisanganiza abasangira ngendo. Ubudasa bwayo iri muri kanete ya gisirimu. Inyobwa ariko n'abari munsi y'imyaka 18 si nziza kandi ku batwaye ibinyabiziga n'abagore batwite. Kurangura ni ku ruganda Nyagatare muri Barije. Wanaduhamagara tukayikugezaho bwangu. Telefone ni 0789374711 cyangwa 0788771378. Wanasura urubuga S-Media Night nawe usanga amakuru yose ku ruganda rutwengera A&B. Afya Bora, ubuzima bwiza.
Yes, tubasuhuze tubifurize ibihe byiza nshuti bakunze Big TV mubana natwe makuru akomeye haribara n'umutekano ubutabera politike na diplomasi nitwaje ko memunye ntwari tugarutse muri studio kugira ngo tubagezeho mu byukuri amakuru arimo kugarukwaho mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo imbere ku rugamba mirongo y'urugamba hagati ya M23 ndetse na FARDC ibintu byakaze cyane muri eneo mudukurikira mu gitondo saa 6 na nimugoroba kubera ko mukwibyiza kandi mwakaze subscribe ndetse na notification kugira ngo atagira ikiganiro na kimwe kibacika mu karanzukura kandi dushaka ko mwumva makuru tukiyashyiraho ibyo ni sawa cyane na makuru tugiye guhera ahitwa Isake ahangaha ni muri Masisi imirwano ikomeye hagati ya M23 na FARDC ikomeje guca ibintu mu rwego rwo hejuru cyane Karenga muri Masisi nanone M23 yahakoze operation idasanzwe yo guhiga abazarendo na FDLR mu gihe Iminova muri Masisi naho M23 imaze kuha deployinga ingabo ngo nukwajyana ingabo ariko zidasanzwe naho muri Bweramana muri Masisi nanone bwo twacyari muri territoire ya Masisi imyiteguro iremereye cyane ku ruhande rwa M23 na FARDC ishobora kubyara intambara igihe cyari cyo cyose imirwano igisasu rikarikokereza ibambo muri Rucuru niho tunyarukiye ambushi ya M23 yaguyemo abasirikare batanu ba FDLR hafatwa n'intwaro zabo irwindi muri Rubero position ya M23 yarashweho na FARDC nyamara M23 ihita ikora ibishoboka byose kugira ngo igitero ihita gisubiza inyuma turababwira ko ibutembo hariya mu mujyi wa kabiri uvuye kuwa Goma hariya ni ku kibuga cy'indege tugiye kunyarukira ahango rwose hakomeje gusukwa abasirikare benshi biteguye kwinjira muri Rubero centre bagatabara aho rukomeye reka manze mpe ikaze bwana Jemuve ikimba muri Nyiragongo aratwumva cyane uraho muraho meza bite mureneho turashima imana burya iyo umuntu muhamaga ukumva irasonnye iciyemo arayifashe tayari kandi ejo narakubuza nabuze se bakurashe titante bakurashe iki hanyuma ubwo haba hari ikibazo gikomeye cyabayeho ntabwo ibintu biba byoroshye Bore sana hanyuma rero ndakubwira ko mbere ko dutangira Afia Bora ni ikinyobwa A&B nyine ni impine za Afia Bora ni ikinyobwa cyiza cyane kigufasha mu igogora ni ikinyobwa kimaze kwigarurira imitima ya benshi ikinyobwa rwose gikorwa muri tangawizi rosemary n'ubuki niki rero kikaba umwimerere hehe za rubaga impande kirazikangara noneho babagabo bajya bibura mu gikorwa cy'abakuze baribona abantu abizerwa babo bakavuga ati mwakoze cyane gukora aka kazi neza rero nta handi wagisanga uretse mu maduka na boutique zose zikwegereye kandi hose mu gihugu ushaka no gutanga komande wanyura ku rubuga www.bskvalence.com ubundi bakakikugezaho neza cyane mu bihe by'iminsi mikuru cyangwa mu birori by'ubukwe iki kinyobwa iyo kidahari rwose urebye nabi bakubenga bakwima umugeni bagukorera ibyamfura mbi Nine Image Studio iherereye Kaguguru ibarizwamo byose ifotora neza amafoto meza inzibutso rwose ku basore n'inkumi bateretana ndetse n'imiryango yamaze kwiyubaka ifite ibyo ishaka kwibuka rwose usanga ko ikinyobwa kiragufasha cyane bakikwakiriza mbere yuko bakwakira ubundi bakanagufotora turababwira ibijyanye na Big Mind Consulting Limited niho rero bagukorera ubutumwa bumenyekanisha ibyo ukora haba mu nyandiko mu majwi n'amashusho promotional materials bagushakira ibitangazamakuru n'imbuga nkoranyambaga byo gukorana nazo ugatangarizaho ibyo ukora neza cyane bafata amashusho afite ubwiza butangaje haba mu bukwe ibirori by'isabukuru ibirori byo gusezera ku mugeni bridal shower ibirori byo kwitegura kwakira umwana ibyo babyita baby shower n'ibindi birori bitandukanye ni byinshi bakora byose rero wabimenya uhamagaye telefone 0788 79 cyangwa se 0788 21 ni hari yiremera ugiye ubaza uti ni hehe bakorera Big Mind Consulting Limited urahasanga mu nyubako rero iri hafi ya station ya essence kwa Rwahama iremera Lieutenant Colonel
Jackson. Nibyo ngibyo turanyakiye muri Enewo rero bwana Jemuve mfasha twinjirire ahangaha isake utubwire iby'imirwano yakamejeje. Imirwano yakamejeje hagati ya M23 ndetse na FARDC. Yes, mbere na mbere ni imirwano yahereye ku munsi w'ejo. Ikaba ari imirwano yakomere FARDC kuko hari imbunda ya M23 idasanzwe yari iteretse hano mu misozi ya Mushaki. Iyi ni imbunda yazonze rero bikomeye igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaba ari imbunda navuga ko yatumye leta ya Kongo yikanga M23 igatangira kwibaza mu buryo bukomeye. Ubwo kugeza ubu ngubu ntabwo yakayikanze. Ntabwo imbunda yari yakayikanze. Ariko izi mbunda zari ziri hano muri ibice bya hano muri Sake. Ni imbunda biri kuvugwa yuko rwose zahamuye FARDC ku rwego ruri hejuru. Ni imirwano navuga ko ari ikomeye ubu tuvugana kugira ngo umenye ko imirwano ari ikomeye ahitwa Sebe Kandosho ndetse na Kapu ka Katindo. Maiti ni nyinshi. Maiti ni boko. Maiti ni nyinshi. Noneho ikindi kintu cyongeyeho urabona kumwe bakoresha system yo gufata umunyu bakawushyira ku isima. Bimwe byo muri Sebe Kandosho se. Nibyo byongeye gukorwa hano muri ibice umunyu bawufashe barangije bashyira ku isima. Barangije barambikaho Maiti. Umwihariko w'ejo icyitwa Barundi bahapfiriye. Abazalendo barahapfira. Yego. FDLR zirahapfira. Ndetse hanapfira n'abamisiyoneri. aba mercenaires. Missionnaire se pesa. Abazungu b'abacancu. Harunje. Nchatse ukuntu abapadiri bageze ku rugamba. N'abacancu. Bose bapiriye hano kuri urugamba rw'Isake. Yego. Kuko amakuru ndimo ndacyana nuko byibura bagera kuri 27 bahasize ubuzima ndetse akanakomereka abagera ku 120. Ariko hagataho hari na bombe yatewe hano muri Sake. Bombe. Kuri kote ya FARDC bavuze yuko M23 VRDF yateye iyi bombe. Ariko M23 murabizi nayo ibi ni ibintu kunze guhakana yivuye inyuma ahubwo ikavuga ko ari propaganda ya FARDC. Ibi bintu byarahakanwe ndetse bongera kwemeza yuko ari ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byakozwe n'aba FDL n'abazalendo kugira ngo baze kuhigikira kuri M23. Bwana munyamakuru ibintu hano byari bicika ku buryo utabyumva. Ndetse ibintu bya hano ni ibintu navuga yuko yego byatumye abasirikare ba M23 bongera kubona yuko kuko M23 ifite ingufu. Uko FARDC yari yagabye ibitero biremereye ariko bitayiguye amahoro. Hafatiwe intwaro zafashwe. Yego hafatiwe intwaro zo mu bwoko bwa AK47. Hafatiwe izitwa za SMG. Hafatiwe izitwa za machine gun. Hafatiwe izitwa za PKM. Yego. Ndetse hanatwirwa imbunda ebyiri za FARDC zo mu bwoko bwa 60 mm Nouveau modèle zihiraho abasirikare bagera muri 4. Yego. M23 kuri kote yayo yahatakageze abasirikare 3. Yakomerekereza bagera ku 8. Murumva ko urugamba rwari imberenge. Urwo rugamba ntabwo rwari rworoshye pe. Kote zose zahure n'umva gusenya ntawa hafi yari nyine birumvikana bose bagizwe ingaruka n'iyindi mirwano. FARDC yari ifite ubwoba k'intare za Staramwe zigiye gukora advance ninjira mu mujyi wa Goma. Ariko advance ntaga ari advance ninjiraga mu mujyi wa Goma. ahubwo advance ibaha gasopo
kugira ngo bataza kugumya guhungabanya umutekano w'abaturage ku muhanda Sake Rutoboko Kirochi Sasha Bweramana Minova. Yari Gasupu bari barimo babaha kuko barimo bagerageza ibitero kuri no muhanda kugira ngo bigarurire bimwe mu bice bigiye bitandukanye byawo. Hatari sana nuko byagenze rero Isake aho ngaho mu bice byaho bikikije aho ngaho hose urwego rwo hejuru imirwano yari yakamejeje yari mibi cyane. Ubu ngubu tuvugana bimeze bite? Wabwira abantu ko bimeze bite? Tuvugana navuga ko situation hatari. FARDC irimo iradeployinga. Iri kohereza abasirikari benshi bari guturuka ahitwa hano urabona ibice byano kwa banuza hano za Rusayo naha za Keshero nahitwa za Nzuru ahitwa za Mugunga. Hari abasirikare benshi bakomeje kugenda bazamuka bisukana hano muri Access State. Ndetse na M23 ya misada yabo yarahitwa za Kirojugwe irimo iramanuka izahitwa za Kimoka hano za Kinigi. Mu buryo bwo kugira ngo ibitero bya FARDC mu gihe byabayeho baze kubihangana nabyo. Baze guhangana nabyo. Nuko ibintu biba biparitse sasa hariya. Niturengaho rero turajya Karenga. Turarenga Sake tujya Karenga. Ese ubwo si hirya yahora? Ntabwo ari kure cyane. Turebe uburyo M23 yahisikora operation none hidasanzwe ihiga bazarino na za FDLR yabafashe yababuze byagenze bite? Yes, ni operation navuga ko zikomeje kugenda zikorwa. Ariko izi operation rimwe zikaba win izindi zikaba fail. No kuvuga ngo hari igihe bari gukora operation nk'izi bakabafata. Hari n'igihe bari kubabura. Bakababura. Nko kujya mu kiyaga ugiye gusoha cyangwa kuroba. Yego. No kuvuga ngo rero iyo babafashe bakabafata neza hari igihe baticwa. Ariko iyo babafashe nabi baricwa. Ubu tuvugana n'amakuru ndimo ndakira nuko M23 ahangaha itabarebeye izuba. Ahangaha yabafashe ndetse imaze kubafata iranabahitana agera kuri 3 barahagwa. No kuvuga ngo rero hanimbunda zabo zafashwe. Hafashwe imbunda z'amoko agiye atandukanye. Zo mu bwoko bwa SMG. Zitwa za AK47. Zitwa za machine gun. Nibwo bwoko bwafatiwe. Ubwoko bw'izo mbunda bwafashwe bwambuwe za FDLR na za Wazalendo. Yego cyane rwose. Ariko iyi operation sinzi ni operation no zisuku niba ari operation nk'igitero cyari kihanganisha impande zo nkuko babahanganye kuri front line cyangwa niba ari ahantu Karenga ubundi hasanzwe hagenzurwa nande n'uruhe ruhande? Yes, no kuba ibice n'ubundi birimo M23. Ariko abaturage bahora bari karama. Bavuga bati turaterwa buri kanya. Niyo mpamvu rero yoroheye uruhande rwa M23 rwa kigabye igitero iyo operation. Nago byabura kutaborohera. Uko bitaborohere bahatakayiza. Ntabwo bahatakarije rero. Ntabwo bahatakarije. Urakoze cyane. Ndumva harandi makuru arenza yo ngayo wadutangariza umuturage kugeza ubameza ate nyuma y'ikirere cyayo masasu cyuzuye mayo masasu ya operation. No kuvuga ngo hagataho umuturage ubundi ikintu bita umuturage ntabwo ashobora kumererwa neza. Uko byagenda kose amererwa nabi. Ariko nyine kubera Imana ikaza kurangira yenda atahaguye ariko kumva isasu rivuga uri umusivile nawe ntago byakugwa amahoro. Unjyane iminova ni muri Masisi nanone turakikurunga muri aka gace utubwira ibya M23 imaze kuha deployinga umusaza udasanzwe yikanze iki minova
ese ubundi irahagenzura ku kigero kingana iki? Yes, navuga ko ari nko 35. Ubwo birumvikana 45 hari abagafite. Impamvu nuko bari mu bice biri strategique. Niyo mpamvu mvuga ati 35. Bwana munyamakuru, ubwo FARDC ifite 35. No kuvuga ngo icyo nakubwira cyane muri ibi bice, hari intare ziryamiye amajanja. Intare ziryamiye amajanja nk'ubu tuvugana. Umunsi w'ejo bagerageje gutangira kubakura ku musozi wa Ndumba. Abahungu bakomeza kwesurana ya piko. Induri hasi n'induri hejuru. Abarundi barahashirira. Abarundi barahapfira rwose bikomeye. Aba FDR barahapfira. Ariko bakomeza guhangana bagira bate bashaka gukora M23 mu byimbo byayo. Bagera naho bashaka kwizamukana ku gasongero. Ariko wa muntu w'Imana we mu makuru dufite, ngo nuko M23 n'ubundi abahondahunze kugeza amaginga ikabiri muri ahongera umusada. Irimo irahashira cyitwa Special Force idasanzwe. Igomba gukora ibishoboka byose ikigarura bimwe mu bice bigiye bitandukanye. By'umwihariko hano muri Axe ya Minova. Byanarimba iyi Minova yose ikavamo. Kubera iyo Special Force. Kubera Special Force ya M23. Kandi buriya mu gihe Minova yabivuyemo, yaba ari amahirwe ku ruhande rwa M23. Impamvu mubwira nti yaba ari amahirwe, nuko M23 yatangira kugenzura ibice ituje bya hano za Ndumba, ndetse Masisi ubwo FARDC nyine kwigeramo byayigora. Kuko ubwo habasigayemo babaza rendo baki bari Bweramana, kandi abakubirukankana ni iminota. Ubwo byabisa nkaho neza birangiye, noneho Masisi yose irimo igenzurwa na M23. Yego. Koze cyane. Reka rero tuve Minova tujye Bweramana sasa, naho ni Masisi. Ntabwo turagira Rucuru, utubwire imyiteguro iremereye cyane. Uruhande rwa M23 ruriteguye, FARDC iriteguye, ibi bishobora kubyara iki? Yes, no kuvuga ngo nta kindi kintu kidasanzwe. Iyi myiteguro iremereye hagati komande zombi. Birumvikana iri bubyare imirwano ikomeye cyane. Ni ibintu bimaze iminsi bitutumba. Ariko ugasanga nyine impande zombi ziragira gutya zikabishyira ku murongo. Bikongera bigatutumba. Telefone ifate neza. Tukomeze. Nakubuze. Bwana munyamakuru ndahari. Wari mu checkinga za drone? Ndahari rwose, nuko warigenda drone igira gukika bishatse kuma imiripoko. Nkahita nyikansoringa nkayibwira ati ba witonze. Yego, no kuvuga ngo rero muri ibice byaza hano Bweramana, ibintu birakaze birumvikana. Yego. Ariko buriya waruzi ko Bweramana iramutse ivuyemo ikajya he? Neza ikavamo nyine intare zikayikontorora 100% pana ina kuvuga ngo 85 cyangwa se 70. Bagakuramo Minova. FARDC yabisigariye muri kiriya gice muri kare. Yabisigariye muri territoire ya kare, kuko bya bitero twabonaga hano za Bweramana, hano za Minova,
ntabwo byakongera kubaho. Mhm. Byabaho bitese kandi bataba barimo bahakontorora. Tayari ubwo kaba kabaye. Niyo mpamvu FARDC inshuro nyinshi murasanga iri gukora buri kimwe cyose gishoboka, igatakaza buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo itaza guhomba ibice. Yego, ni mu buryo bwo kugira ngo nyine bataza kubura byose. bataza kubura byose. Ubwo rero igihe icyo ari cyo cyose, ubwo abo bagabo bacanye maremare bameze magabo bashobora kurwana. Igihe icyo ari cyo cyose rwose ahangaha hashobora kuza kuba imirwano yo mu rwego rwo hejuru, akaba ari imirwano kandi ishobora kuza gusiga M23 ikoze akantu. Urakoze cyane. Reka rero unyemerere tuve aho ngaho Bweramana, noneho tunyarukire ahitwa Bambo. Bambo ni muri Rucuru. Utubwire ibyambusha ya M23 yaguyemo abasirikare batanu bose ba FDLR, agahita hafatwa n'intwaro zabo. Ibyo ngibyo birajya gusa n'ibyo watubwiye hari hejuru za Karenga. Yes, nukuvuga ngo aha Bambo nahitwa za Kisheshe. Kisheshe apana Kishishe. Hari ebyiri buriya. Njya mgusubirisha kugira ngo mbyumve neza. Nukuvuga ngo ni ibice bikomeje kugenda bigaragaramo imiripuko ku rwego rwo hejuru, ariko nanone bikagora cyane polisiyo, kuko ibi bice M23 yamaze kubakamo ikintu nakita nk'ikintu gikomeye. Buriya ibice bifasha ukabyubakamo umutekano, uba ufite security ihagije. No kuvuga ngo rero ku ruhande rwa M23 ibice bya Rucuru bakeneyemo umutekano. Guhera Bambo, ahitwa za Kisheshe, ahitwa za Kishishi, ahitwa za hari Kisheshe na Kishishi. ni ibice byose biri muri Rucuru. Ibice bya za hano Katsiro, ahitwa za Ruvena, za Singa, ibice bya za Nyanzare, ibice bya za hano za Mirangi, za Birundure, aha za Kanyabayonga, ibice bya za Kikuku, ibice bya za Rugwindi, za Mayamoto na za Gatanda, ibice bya za hano za Kisegu na za Katwiguru, ibice bya za hano za Cengerero, Bunagana, za Kinyambo, za Rubona, za Canzu, za Rumangabo, ibice byose bya hano muri Rucuru, ahangaha za Nyamirima, ahitwa za Kasave, n'ahangaha za Nuza, za Mayamoto, ibice bya hano za Shasha, hariya za hafi na Lake Tuwadi, ahitwa za Nyakakoma. Ibi byose ni ibice byo muri teritwari ya Rucuru. Intare zasarambwe nzi neza ko rwose zishakamo security ihambaye ku rwego rwo hejuru. Akaba ari nayo mpamvu rero ibikorwa byose birimo biraba byo kumva ngo abazarendo aba FDLR bapfuye, bahapfuye 5, ejo hapfuye abandi 5. Ni ambush M23 irimo irateganya neza icyo ziri bubyare, kandi telefone wiyegereza umunwa cyane uwo biri guturika. Ni ambush M23 irimo irakotega, kandi nzi neza ikirizo cyo ziri bubyare. Ndetse kandi aba 5 bahaguye utagira ngo nibo gusa, ejo cyangwa ejo bundi bazakora ibindi bitendo bigwamo abandi 5, ejo bakora ibindi gutyo nyine. Abagabo bagenda bashira gake gake, bagenda bashira gake gake. Yego, bagenda bashira gake gake, asigaye n'ubundi ibice birangire 100% M23 ari ibisigayemo, nubwo ari ibice by'amashyamba manini. Ubwo rero nuko byagenze. Reka twigire irwindi muri Rubero, utubwire position ya M23 yarashweho na FARDC. M23 igahita ikora ibishoboka byose igasubiza igitero inyuma. Niko byagenze koko?
no kuvuga ngo ntago ari Rwindi ni Rwindi njya mpitiranya Rwindi na Rwindi ahangaha aho wari uvuze muri Rucuro ari kandi ni muri Rubero aho navuze Rwindi ni muri Rucuro aha ni Rwindi Wimbi rero ni muri Rubero Rwindi nabyanditse kuri wa muhanda Route Nationale kabiri ugeze Butembe yo ngiyo no kuvuga ngo rero aba bagabo baracyakoza agati mu ntozi intozi ni bande hari ibyo bita ikintu ugakina n'ingwe cyangwa ugakina n'intare aba bagabo barimo barakina n'intare buriya hari ibintu bidakinishwa umurongo urimo aba bagabo banuza ba Munyakazi ukabamo abitwa ba Brigadier General Gaceri Good morning, everyone. ukabamo abitwa ba Zona y'Inikwinyi abitwa ba Kiropapa hafi aho abitwa ba Zorowana Rifa n'agahantu hakinishwa ntabwo ari aho kuvogera uko wiboneye kuko aba ni ba bagabo na mwenye bashobora guhamagara akababwira ati muhagarare adoyi mu mubabarije cyangwa se itegeko dufite n'ibyo guhagarira aho ngaho bakabanza bakamwirukankana bakamugezaho bamugeza ahasigaye bakazaba ibindi babivugana nyuma abagabo ntago basanzwe ntago basanzwe banywanyi banjye ntago basanzwe no kuvuga ngo rero ibice ni ibice navuga ko birimo umutekano navuga ko uri hejuru ugeranyije n'ibindi bice kuko nubwo bigabwamo ibitero ariko abantu barimo bararemereye cyane ubwa uti nabo kubumva uhita wumva ko umutekano tayari ubwabo kubumva umva yuko umutekano tayari wamaze kuboneka no kuvuga ngo rero bwana munyamakuru bitero byaje bisubizwa inyuma ni ibitero navuga ko bitigeze bigira icyo bitanga uruhande rw'abashatse kugaba ibyo bitero n'ubundi byasize intare zasarambwe ziri muri pozisiyo zazo zibaye muri pozisiyo zazo Irwindi Irwindi iyo umuntu akugabye bitero ntawukore muri pozisiyo ntacyo aba yakoze aha turebe uburyo dusimbukira ahangaha Butembo ku kibuga cy'indege aha rwose hakomeje gusukwa abasirikare benshi bo ku ruhande rwa FARDC bashaka kwinjira muri Rubero Centre ese M23 yo imyiteguro igeze he yo kwinjira aho muri Rubero Centre ese yibona nyine abasirikare benshi bisukanura yo ihita ikora iki watubwira ko bihagaze bite Yes no kuvuga ngo ahangaha ibyari abasirikare bombi barashaka gufungana ngo mwafunga undi byaba M23 iravuga ati ndabana FARDC ku buryo itari bwinjire mu bice turimo uti byaba na FARDC ikavuga iti reka ndabana M23 ku bitari byaba na FARDC ikavuga iti ndabana M23 ku buryo itari bwinjire mu bice turimo no kuvuga ngo rero nicyo kikomeje kugaragara hano ariko icyo nakubwira cyo intare zasarambwe zageze gutya rwose zitanga isomo rikomeye zirangije zibaha full stop zingabo zimo ziramenwa Butembo zifite gahunda yo kuza kwataka ni ingabo navuga ko biri bugore ibyo barimo baratekereza kuko abagabo bari hano muri Rubero n'abagabo badasanzwe ba muntu w'Imana ntago bakinyuzwa no kuvuga ngo ingabo zimo zamenwa zimo zaturuka Beni turi ariko nta kintu na kimwe nakubwira uko zishobora kuza gukora atari sana ese abarwanyi ba FDLR ndimo kubona ngo bageze ku butaka bw'u Rwanda ntabwo wababonye batambuka banyura iwanyu muri Kibumba bambuka hakuno muranyumva Gana Jemuve agiye ndabona network yamuyobeye
isi caho reka turebe icyo dukora kindi kugira ngo dusezere neza ko twari ku musozo w'aya makuru sinzi ikibazo agize muri make ikoranabuhanga ntiri teguza riragutungura turebe ko agaruka ku murongo dusoze ibya kandi turasoreza ahangaha ariko ikiriho cyo nuko ndimo ndabona abarwanyi ba FDLR bamaze kwishyikiriza inzego z'umutekano mu Rwanda. Abarwanyi batatu rwose bari mu mutwe wa FDLR bakerekera mu mashyamba bakeraga mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishyikirije inzego z'umutekano z'u Rwanda bambutse umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gitondo cyo kuri uyu wa karindwi banyuze mu kibaya mu mudugudu wa Kigezi akagari ka Kageshi umurenge wa Busasamana. Makuru rero ikinyamakuru Umuseke gikesha abaturage nuko ababaje ari batatu bitwaje imbunda eshatu n'icyombo cya koroneri babanaga ahitwa Kibati ese bakimwibye ku kirunga cya Nyiragongo bose bakomoka muri kariya gace ka Busasamana. Nyuma yo kuhagera rero kugera iwabo w'umwe batumijeho umukuru w'umudugudu ahageze ahamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana nawe yiyambaza ingabo zahise ziza kubareba. Meya w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosper yemereye ikinyamakuru Umuseke mu kiganiro bagiranye kariya makuru rwose arimamo. Yagize ati ayo makuru niyo rwose mu Busasamana abantu bishyikirije ubuyobozi bavuye muri FDLR cyangwa bavuye mu buhungiro muri Kongo baba baje kureba ko bafitiye icyizere igihugu binjiye. Rutuba dusaba abaturage bacu gukomeza kuvuga ibyiza bafite kugira ngo batinyuke baze dufatanye gukomeza kubaka igihugu. Mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi kwa Ukuboza Guverineri w'intara y'Uburengerazuba Ntibitura Jean Bosco mu nama yagiranye n'abaturage n'abaturiye ikibaya gihuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanenze ababyeyi barebera abana bajya mu mitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasaba kubaganiriza bakitahira kuko iwabo n'amahoro. Andi makuru arimo aragaragaza ko rwose ingabo za FARDC rwose ndetse n'abazarendo barwanye cyane ndetse bahita bigarurira teritware bigarura agace ka Masisi muri teritware agace ka Ngungu muri teritware ya Masisi. Ngo rero ibyo ngibyo hakaba hasigaye ngo kongera kwisubiza Masisi centre bakirukana M23 bashinja gufatanya n'ingabo z'u Rwanda. Uwitwa Munubo yagaragaje ko rwose ibiganiro bya Rwanda byagaragaje ko nta kintu kizavamo gihari ntacyo bizatanga usibye gukoresha ibijyanye n'imirwano ikomeye cyane. Ariko nanone ku ruhande rwa M23 bakavuga bati ntabwo Ngungu yigeze ifatwa n'ingabo za leta, bati rwose ntabwo bibaho, ngo ni amakuru ari kuva imbere n'ababitangaje bavuga ko babikuye imbere mu barwanyi ba M23 kugeza ubu tuvugana kuri uyu wa gatatu. Jemuve yakomeje kubura ku ikoranabuhanga sinzi uko byamugendekeye, ubwo turabyakira dutyo. Tubashimire cyane inshuti bakunzi mwabanye natwe mu makuru akomeye arebana n'umutekano, ubutabera, politike na diplomasi. Tubizeza ko rwose tukomeza kubaha update. Hanyuma Kevin Yakonga bw'ibyuma tubashimire cyane, tuze kongera bye bye. Afya Bora A&B
iki ni ikinyobwa gisobanutse usomyeho ntasobwa mu bitekerezo. Nawe rero inywere A&B uzinye icyaka muri iki cyanga cyanyuze bose. A&B yenze muri tangawizi igatera ubushake bwo kurya. Ni inyungamuryango ikaba inyunganizi ku buzima. Ubuziranenge bwawe bwashimwe na RSB ndetse na FDA. Yisangire rero n'abagusanga wisanganiza abasangirangendo. Ubudasa bwayo iri muri kanete ya gisirimu. Inyobwa ariko n'abari munsi y'imyaka 18 si nziza kandi ku batwaye ibinyabiziga n'abagore batwite. Kurangura ni ku ruganda Nyagatare muri Barija. Wanaduhamagara tukayikugezaho bwangu. Telefone ni 0789374711 cyangwa 0788771378. Wanasura urubuga S-Media Night nawe usanga amakuru yose ku ruganda rutwengera A&B. Afya bora, ubuzima bwiza.